Oke, kita kembali pemirsa untuk acara inti prosesi adat Tamu Tirung. Masih dalam rangkaian ritual adat Rambu Solo atau prosesi adat pemakaman almarhumah Maria Tayan atau Nenek JP di Kalumpang, Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara pemirsa, tepatnya di Kalumpang. Oke, siang hari ini sudah memasuki kegiatan Tamu Tirung atau prosesi adat Tamu Tirung. Kita spill dari atas sedikit. Dan sebentar berlangsung persiapan untuk Masinggi Tirung. Oh bela, apa nih bela-bela ile? Wah, bilo bagian guys. Apa ini? Kali kena? Tirong nasara tigis sih. Sorry. Weh, saleko. Gantengnya. Iya, tonton kan katabe mati orang malabi misalnya nasang. Labi rekala ko temai torro topareng ibu tomatuan na. Siamin tu sama siluran tu rampo main dun lantai alo to demo. Lantai sara mapasilaga Tamu Tirung. Lako kita tu mengurai di Kalumpang. Ta ari to daun induk ta pasadi di Toraya. Talung palapa. Pasadian kita itu. Mai marasa siapa ki lalu kau orang ta solanasang. Di parampo lako kita solanasang lako ambe na pataru itu pasanan na sebagai tomina lante allototen. Yo, pesanan yo may turun inyo lo minapo. Tantati. Pongjoy. Pongoriel. Erpan. Pong Indah. Ari. Alam poquito pokon lo midako ke mangkay te tomina ma pataru itu pasaran na. Disilakan. Satu.
baik sebelum memasuki acara atau ritual acara Mak Rampung Tedong, adapun pokok-pokok pikiran yang dapat kita simak dalam singgi ini. Yang pertama, Pebalakolong. Mengapa Pebalakolong? Karena kita sadar generasi sekarang bukan kita yang punya, yang menciptakan adat istiadat ini, hanya kita tetap melestarikan. Tentunya penciptanya adalah leluhur kita. Untuk itu di dalamnya nantinya ada menghargai leluhur kita, bukan menyembah. Pokok pikiran yang kedua yang dapat kita simak, awal penciptaan kerbau di atas langit turun ke bumi sampai pada saat ini. Pokok pikiran ketiga yang dapat kita simak yaitu penuturan, pemaparan aturan-aturan adat di keseluruhan Sangtorayan. Pokok pikiran keempat, sanksi atau tula yang akan dikenakan atau mendatangi bagi yang melanggar aturan-aturan adat tersebut. Pokok pikiran kelima, pengesahan atau stempel atau materi dari semua yang hadir yang nantinya kita nyatakan dalam bentuk mekayo. Dan pokok pikiran yang keenam, maksangla langan tangan alangi, artinya penyerahan diri, penyerahan upacara adat ini kepada Sang Halik langit dan bumi. Lah umpati buka ulang randan di perutku. Lah umpati ko kalau dendek lengko dililaku. Kukuwa mani kule sena tondo ko mani kulon dalondana. Madau tengkana ada talaku suruti bentang talaku saringgai madio matangalaku tengkali. Apa dem maniku salah dandan dem maniku lenda sumalang. Kamu lagi kalua aku, kamu dia tangku, kamu tomatuan kunde padang di balu sulaku kuah. Kuana pakilalana keden di kutengkai kalau keden kulenda sumalang. Limbo kalua merante tiampak seling tandung sea-sea. Rantai dikasih datu tandung dikatangkah ampulembang. Koi totongkon tosai Allah toratu masia tonaongan ni baru datu tona sareongi lantang taula. Daw Allah da pada malu kulla parang pokomai kipallo mala di pokomas solana sang kipo kutu kulla badatu datu pokong gamairi kini urundunan bulu ada nama tambuan karambau. Tabe ambek tabe indo siman angga solana sang tabe tiga yo pokok siman kanan kairi ini siman kanan do kaundi tabe sitang ngasilolo kala lambak la kayuanak tabe bulawan mak dandan siman rara mak paran-paran makali mak na kukuat taruh bulawan na tompa bendan surasan talang tompa tekdek pandung ballo lindo na bulan barre na allo peka buangan lan padang di balusu kuka sirik datu kuka tangka ampulembang. Kakak nak batang di kaleku sapa nak tondo to batangku. Tangaku pabuka kakak sale nende ada tang kita pabalimbing kalua nende dan palelean. Nenek mangan nasangka torore lente dan panikuan.
mangilala dikilalai, mangisalla ditandai kumua. Mangilala piki nene, mangisal piki todolo, mangilala lo di tiang, mangisal lo di lakaw. Mangilala piki nene tang dilino, mangisal piki nene buen mani. Mangilala lo banua puan, mangisal lo lipu salimbano pada di marindi. Mangilala piki puan tamboro lari, mangisal piki puan sandabili. Mangilala lo banua di toke, mangisal lo tondok dia ini. Tongkonang kandora tungkasanana. Mangilala piki puang kesu mangisam piki tomel laulangi. Mangilala lampantak nakan lolo mangisam lampang kudu dua. Mangilala piki tutungan dia mangisam piki nanangan masulo-sulo. Mangilala buah uran landi tikala. Mangisan sulo arak landi sesean. Mangilala piki ito kasira mangisan piki aeng ibirabili. Mangilala piki nene mangan nasangka lan tondok tumantawatan lu. Mangisan piki ito lentenan panikuan lante padang ibalusun. Mangilala piki kundulan mangisan piki bangun libu. Apa mitandai nene kupo nene nisan todolo kupo todolo. Lento tanah mo tuan kumi yo may batang adikaleki. Lodang susukte umam mo sangka mi yo may tondok to batangki. Makambang mo kanung po aluk kaluk kasaranian. Tala pangarap sangka. Tala pondok padelean. Kailangan namin tambah turun keren kinami ang ito dibantu kukuha. Mangilala dito di tanang talo mangisan dito tirindo batu patok. Puang matua puang Yesu puang penarasawa. Tiak langkar piti mai layang kalung piti piti rora kaman kumadu piti. Sare piti ngayu bokok kilang dai kanak kairil kina manda bala kolong ki. Bintin kulambu bamba penawang ki. Puang matua daw tangan langi patol yang apiton don nalaran busung langi busung tanah busung sakar sayana. Anggalangi kaluangan batara asia-asian narande tanah kalua. Dak narondon ikan lapa merana. Dak nasorombon ikan di bewuarana. Ubuk pebala kolongku. Lalang bamo lako pedong. Latin kamu lako inde kanai. Apa nakuan na inde kedong kada dapat tuliran ni. Tiap hari kini dan bakar lanteran te kalua. Tiap hari kini patok kampul diri lante tandung sia-sia. Ami tanggung pokadar telepon dia tok nami tanggung saburika nanti marupung. Limbong kok telung makbul wadah. Kasih kau karapau maksung kau bisara. Telung nanam pada sumur karua tanda-tandamu. Iko pala sama kaki iko tantu kebewaran deka buntu tangamu laga. Tane ke tangamu benari. Tangku tanda ibu tunan ini munde tedo tak kuisang kati umbaran na todolomu. Inde keana. Sama riku pegaren tetialing pendri ku pelale tikaladu. Kumua sang kaataran lolo tonenekta sang serikan todolo kapuangan ta. Pada ditampa dia may puang matua, pada dikombo dia may tutumang pararata. Ton na malilim palino ton na tangka paya nampa. Randuk kumombong ni puang tumampa to tumampararata. Dari niyang gemaritik kombo misaka sayana. Di kombong dia nenek mo hindi telo daw tangalani bisa naman turino. Kuto nenek na telo daw tangalani bisa naman turino. Melawlangi panapana po ang matua turun di kasuakan na. Pak kombo na tutumang pararata. Unolay randilangi umporang banan endak to panulungan. Apa sega ada nenek mo hindi telo lain todoro kapuang ang hindi kanay. Mataku ada unolay
kadang dilagi magiang ngade umpulai lambanan dari dato palulungan. May kalau ni kute mo na lagi may karapa bila ti karopok na tanah kalua. Tong nadamo nun nalangi nene na derong may tambah turun ni yang itu dibantu bilang aku matuan aku. Hei, buangnya. Lama patumbana aku lama buang dia pana. Inde kasih tangkulambang inde sa dan tangku orangnya. Pana kuali ku matuan may tanah langit. Kowe tirongnya, kowe manturi mah. Tiro kole ide natasi kumbo toko na bura-bura. Tiro ko sampai na bulan to tumanan baranina. Nalam di allo na tanda balo puang matuan na dete kula na to irongko to tumampara rata. Lamba minene na telong urirak li kumandalan lu lamban tasik mapusuk mapulu. Langan gomede kapadangan na. Regio mineng tangaran kena dio biringna tasik 50. Na tonyon minene na telong may tambah turun langan puang matuan aku. Koy puangnya lama patumbana aku lama duang dia pana. Tang dia mo lawari mo topo mo tang kumande mo. Apa mo telaku patobangan di kolong, apa mo telaku potamuan di baroko. Pana ko po matuwa may tangan na langit. Koe tidongnya. Tiro ko tingayo boko musaile ko kanan kairimu. Aw diong lombok. Riu bilak diong sekon. Diang buntu dotan ete. Ari pare lanto rumah. Ya mo lamu patobangan di kolong, ya mo lamu potamuan di baroko. Kumande misandaman minaan na tining umar. Tuto mila koto kalimpuang ko bati bantu mila koto kalingaran na koto sakti man. Domo tobo yuk na nenek na tedong. Rak daomo matakak na tololo kapuangan na indi eyan. Koy ton na tumangi mudas si pangala. Langkam barani umbating. Umpokada kaki deran nusabu katiang karan. Patarumi kalingkan na nene na terung panatabi kamalean na todoro kapuangan na hindi eanan. Bundo na buntu saratu ulewan lombok makakolako. Rano ang mabuntu ang bulong mo tanetela lalaraywan na terong pakuningan na kanay. Tutong minta mapangalak taman tibantuk minta mato kuraman apa nene na terong. Tong nalam mo pangalak taman tong nalam mo kuraman apa. Tanga matakot na pahiya, tanga dengan pengkalayak na masih kadang-kadang duri, masih rintik daun kayu. Na lumba-lumba ibong na diet tendikati mga nasakpik kibuwa uwe. Pusan ni nenek na tenoran pangalataman. Kalili ni pasirwa na todolona, inde kanay lan to kakayuan na. Yari na rando di tiro nenek na tenoran pangalataman, yari na mula di manta peru patodolo kapuangan na kanay lan kuraman apa. Robo ko libang banguan na torotolino. Roto ribo bong umalia na pepa diyan lentek na penayakan gargin na. Male minene na to sumpu manarang at tama pangalataman. Keede mi. Todolo kapuangan na pandepaliyuk tama to kuraman apa. Nene na tukang kayu bunga na lalino. Aapa ataw. Disanga. Pong sabanang na. Pong koe-koe. Pong kalolok na. Polan lesu. Umpasan buase mataran. Umpasan bingkung liwasa. Uleleng kayu mak dodo mawa usongkan kalayan mak kundai rara. Nenek na to sumpu manaran. Rampu mi nenek na tedong unuduk ki pantaran na. Saya mitodolo kapuangan na kanai ulepay pa ulisakan. Karagami pakai na to pande sola tanga to manarang na karagami patuang alambe. Sola to bonto na ulang. Naalami patuang lambe bonto na ulang. Nakaridisan mi bulun na mayang. Diperenden ni mi nenek na terong lampang taman. Na sembangan mi uwe si tamu urak na sola tuan le samara di kalengke mi nenek na terong lampang taman. Diberu susuk misau padang di tiang. Dibe no do katonan misau tondok to pamu. Ton na lomo. Padang di tiang nenek na terong. Sinte bau pasang mi nenek na terong buto riliku.
Kana ina tombo kalimbuang boba di sanga tombo matua. Tapi lakan nenek na terong melaulangi di sanga manturino. Nenek na terong bu turiliku di sanga tombo matua. Siram panan kapa. Si pakulearan Pak Sulian Dalo. Dadi ni terong sandarupannya. Kombumi kanai pantania di garagan ni bala makulik lantang mak lako-lakoan. Natalana kami nenek na to mga labo nga ang lino. Tabi, tama peragi kita to mga labo. Nenek na to mga labo nga ang lino apa tau di sana. Ningo-ningo, beka allo, maridonda, nabasok pula. Padang po pato mi patunna, padang po kalok mi kalok kadawang na. Toro makamba mi doti kulit na padang. Mana marapuan mi daw tenipu. Mangka ditarik di patuk tumi tama pasak di pati bantuk mi tamatok tamuan lau mi dilando lalandi kek dek mi dilingka pak tahunan ni limbong molanteran tikalua tasik molante tandung sea-sea sundu mololo na tedong sapal lembang na kanai siri-sirin na sakeang bokok. Laku singgik moko tedong, laku tempe moko eyanan. Apa di tedong ko? Bagian deh. Balian di Popak Dodomawa, di Popak Kulambu Basura Balobo Padang besok bak rantai kalua tedong tangan di tanda Indo tedong tang di tanda Amdo tedong muntoroi susukuna arah tedong mundisungi tok katong Balian kumua iko di poto matua iko di pobanu karurungan tanda tangan doto di pelambe langan to tumampara takumua den nasiau pana pupa paraya na poparaya mintu torro to buda lante parang di balus tondor toman tawatan lu den naseupa di perupa paraya di poparaya anna mintu mati natal kubulawan nate tomate lau lambi sumpu matua labanu karurungan lake sonda de empasi lau sonda nenek keupakna lau solong todolo kaparayanna tedong mak budololong karambau mak au tangkelesoan kumuaden na seupa ipo upa paraya ipo paraya lamay te parang di malusu jumay taru bulawan nate tomate la tontong budololong rak dan nau tangkelesoan tangala pa kayong limbang at tangala maake pagkamagasa sa ngabali. Yan na malotong ng ranakwa, malotong yan na babusa na kwa, mabusa. Yan na nang sala, lanakwa, sala. Yan na nang tongan, lanakwa, tongan. Iko borongan, iko lotong boko, iko sorry. Senga adik toladimu, lain adik kombong garagamu. Toda di kode lambar na Allah to kombong kode lan linggo na bulan.
Gawal lo sang barakmu, bintoin sang garaganmu, bulan sang nagak nama. Iya dek teman taranakmu, iya dek temak dende-dendemu debonga. Pantaranak na ko bintoin tasak pangloloan na korak tuk langit mak paran-paran. Iko bunga kada nenek pisalosok tomatua kumua bagin na ko tondo ko toraya inde bunga katanan na ko lipungan bulan inde lotong boko inde sorry solamintik mas solanasang titirotan na beran na taiya tubuo ngayon tondo ko senga masuli idadi di kabutoy inde man na toraya ya matonda iwa pangin na tondok toraya woi bunga lambe na ko kamanangarangan ang lak na ko kapaisanan kumarin na sa upa di pupa paraya lamay te padang di kalumpang padang di balusu te may toro tumangura tulang palupas sikolan anak si tamu kamanarangan nasi dorong pak te may kapaisanan susidu kato tumalay na mamalem baka ayo kumakarandang kalua julu tondok senga la bidan yo may taruh kubulawan na teto mati batik na teto lambi patiran sangka na lasi tamu kamanarangan lasi rompak kapaisanan na tontong unna latong rona pangka unni suna kalelean bunga tontong komendan bunga nagau lang tondo kotoraya rak dan kotek dek salekona pananda bisara lantarik tikuran dan natanda kamatan allo dak na talan adak na nenek dak na rato temay palelean tomatua todi Hoi todi iko motedong maadurung pindan. Koi todi sundurongko namo iya tibain pak tulingan mah dipilih langsak di tondok buah atasan ke ku tiro komati ke ku manta opo ila ku kuat bintoen tasaka totodimu ringgi ima bilangan totandamu telambe pangando langan totumampal raki Matamu tido. kumua Matamu tido. anda ramai te pada ikalumpang padangan di balusu taruh bulawan nate tomati tu dilambi patiran sangkana lagi bagi anak sanda makamban barang gana bilanganna lama kamban talu lolo lama nimpa apa tahu ninda lolo tahu lolo patuan lolo tananan makamban ko pale talu bulinna diong sumalun na lombok manimpa ko bande malapu diong palompok loke-lokean makamban ko palangkara pakla kemanimpa ko di putih pasar itu pak makamban ko dekan palungan manimpa ko pakandian bayi makamban ko rendenan tedong manimpa ko laki karambau koe todi makamban ko ringgi mabilangan mana marapuan ko doi marapuan mintu pudu tak ku pasal narinding tak ku patalekok namanang gawan iko torro makamban dote kulit na padang iko mana marapuan daw temangka ditarik bagin na ko padang di pantilang di gente pundu sarai pemandai ko baka pamu mintu pudu kada nenek aku
Laitan daerah kadang manito la palututong bangko la pausa balatana. Lentek na pudu. Lapalen na rokola tanah padang. Tanduk na. Lapa piktik laporan na langit. Sundumo lolo na tedong. Sapan lembang na kanay. Siri-siri na sakean bokok. Laku pasulewaliran dan dipudukku. Laku papalik pura-pura melengko di lidaku. Kada di sedan sarong. Bisara ditokek tambah de baka. Jumai nenek manganda sangka todoro lentenan panikuan. Tuti pepuri yang manda lan petu tangga lan tongkonan layu. Tipa merak pamakimintin lan pengeluntian rarak lan lesungan pak kalandoan. Kontong di siosoi. Rak dan di situran-turan nani. Mapepis sana kada di sedan sarong kumua. Koi angga to sayallo toratu masia. Narami manyaktuna na dete manikulla kasidorlokanna. Nama malik temai to mangala to mangkami. Umpasilaga pangkambingna. Lama ingaki lama reaki lama tangkingki. Kada nenek nakua. Dengki manina lenselen tegena tedong. Dengki manina bukong karaya kargin na karambau. Na tanduk nende tedong. Talong toke kisah robudan talong ko tomak rabutan. Talong sedang kiramun kaya anta tama telepungan tondok pada di kalumpong pada di balusu. Sangalina lari gente kita kumua. Tosangkan ki nalese tedong. Koi maafin gona kada di sedang sarong kumua. Kita torotolino mairi mentau maka. Bagi tomaliki turunan tomalilu kita tolea lagi. Maliki mani saling koi lala maliki mani mata kalambanan tak toro kata adian. Marupa dut, marupa ulawan, marupa HP, marupa barang-barang asing. Kedengki untamu kedengki urompa itu apa tak dia to. Ladi bampa inam maru, ladi kanan pangalolangan mak kalelendong. Tatoro si paslean. Nasayu todolo taumpokinan lo parun talako bangun banuanta. Nabilan nina to tumampararata. Umpokinan lo parun talarante kaluang. Natumang imani itu budan na dia untuk banuamni. Latoro si paslean ki kedengki kata dia. Koi mapen taluna kada di sedang sarong. Dengki manita materante kalua tutun tamate tandung sia-sia. Nala lampu sangat tinti serre lampu sumalobongi. Nasay sangat tanda sigalu sumapudan dari lambe. Lam nala tagadakana. Lam pemami tagatok lo maapuna. Batu leman itu rasanya boko. Itu rasanya meloko. Koe maafin apa anak kada di sedan sarong kikuah. Deman itu tama solo to tama tuka. Tumakin labo tumek doke si pasa suli tanpa ikona. Narampo pada tutumbang narasay pausa palatana. Namaluru tadar Namaru sukaloko masangka di tete Malawangan. Koy maafin liman na kada isedan sarong kumo. Den ni may bundang maanana lantang na tondo yung may babanalin pamapambay na tasya. Tala ipadese hindi tiada di rundo ng bulon. Den man yung pimangaw lang to soyo. Lalang na tanga na tondo na yun na may babanalin bang. Tala padukku mi popa laka-laka. Hindi te palilian di tete Malawangan. Mapenanan na kada di sedan sarong kikuha. Nalambi man yaktuna na dete manikula kasidolokan na dipogau tu ibadah na dipanata tu kami nomban lata sipa latangga ke ma ibadah ki ta etala mongka kalong-kalong ta etala marikoren basan ta etala menderek-derek ke ma ibadah ki apalai tandai rakadengki maniunteng kai kalau ulenda pasala umay te kada diseran sarong kikuah ladi pamamma diong kamamaran na to tanga may kaluk to tanga may kasangka na di sana to tanga may kaluk to tanga may kapanikuan lanaria kombangan nada alante tondo ko mantawatan lu lante pada di kalumpang pada di balusu lana pakan nai hukum adat kedengi tolang tengkai kalau te kada di ser dan saro maka di mana kikuain dan kilalai kumua
Iyan na malelek ulun na salu, lana lambi lilinang para. Namale sa ento kubulawan na para, lana dete pi iso ko tangga na gana. Iyan na malelek ko kadelekan nalo, lana lambi lilinang para, maler ko katampuran na masiyan. Tangmel lantok, tangmel mini. Toroy tangga na tondok. Duka tangmel lantok, tangmel mini. Nama tua lagi. Matua tanah. Tekada di sedan saro. Bisa di toke minto kita madorenda tutu temo. Lambe kayo nasa kita ko kigua. Kue rekelun nasalu. Tandung silun nalan. Sau eko ulawan na parang lipu saroy na sanda kasal. Miranya na kasalasan. Siya na kami mekanyo! Tilako, kadelekan nalo. Kanang pula. Pero kung kalambunan nalo, katampuran na masya. Bisa pa siya na kami mekanyo! Anda, totor na itondo. Tol nisong di pangalayon. Untuk lagi di Kalumpang. Bisa pasti ada kemerdekaan. Ya, di Parampo di gua pura semangat Tumatuan ta tumina tumangka usinggi terong Yohanan tu dipuko tu temalo lan nada na mata mutedong na sitaruna lan nosongki. Oh bela. Bimane sadia dia tu to baine ya tu to mabelo sia kain di pasadia dia melo itu sabamangka ki nosong na di palingkat sara indeter ke dinina pasundu ni dako tu mangang kay balian bunga todi na pulo lago mintu di potomatuan na sang siluran tu tanda-tanda siya onin na te osong da tama may tumatuan kini deo dahil may isa na matalo hindi kami papatekti sama may andulan Oh, foto dulu. siya buong tison hindi dulu tama ko niyo Oh iya. Oh iya. Siap. ya neke siya sama may rada yo minum ini hindi ginasan tako bisa sa gunasan itu sana ni pere buda labi nero yo nah melo Oke. mau union di kamarana Oh bela. Ayo tetangga terima kasih itu Irfan. Oh iya, Irfan. Irfan, Om Irfan. Oke. Arin titip salam dari Ayu Astati. Oh ya, oke. Palu Bali, Palu Makassar ya. Oke, mantap. Salam sehat selalu. Oke, kandaku. Halo. Halo. Saat ini berada di kampung halaman di Palu, Bang Palu. Untuk pasangan. Oke. Oh bela. Gorai-gorai. Gorai. Yakin pengalinan Om Choi menarang nosong. Oke. Ya jende komite konganan na lipang kiman yan lo. Ya tulis siapa yung na bisan dito jo. Ben itu menarang kepala. Uma
Yaitu kain yang lebih perpoi Pak atau ini dah dua. Bisa atau anak atau berong, bisa aku masuk apa bernosong. Ya, kami penambangan kantongki. Ijal semulung salam dah oke. Rio
Ya, tamu untuk keluarga Pira, grup Dewi maju. Yo, coba. Ini yang kurang jago. Spill dulu dapat 30.000 guys. Duduk sebentar. Duduk sebentar di Sebentar dapat juga begini. Bagus kalau pura-pura duduk. Iya tuh. Nah saya juga dapat deh. Pura-pura duduk. Dapat dulu dapat. Ini dapat deh. Iya. Mangkap ki mga kaida ko man mga pasilagat tadi. Ya, lako mintu di potomatuan na tu nalam katawanan dan mang nosong to temo di kurus manga namane la di pataru lako tomatuan ta ambe salah satunya
sola tomina malaki pasundun di treke tu laman kai te ewanan Desember ka daun ini juga le daun induk pasal dia daya hitam tamuri sola ampa pada itu kan bisa namanya bawang ki bombongan sarong yate batelepong tuak lasim yo lama balwana yo balawa te dong balawa tahu balian la dolo reke misa ba mo tu balian marek ya maka mo di Dame Luis, dame pada dulu begini. Bertuke dulu. Mana nih Joy tuh, nih Joy, yang benar soal. Ini restur kah? Alang kiti Indomie satu. Mana murka? Yo, soba mau sama teh tolong apa sila kan? Yo dapat mi kere mi kita pindah ini bulan. Tapa mi pasal dia itu mapa sila kada ko kita na upute mangangkay te may ewanan siya tumatuan talalu tondo to parengnya. Bombongan. Mana bombong? Iya, Erpan Sola mindai na to untuk lambawan bombongan. Om Irfan, tibala. Yo. Yan na din tu acara tunuran na di Pugao. Inang sabadibe mo kami tugas kami panoni itu bombongan. Tanah di Parapabang. Iya, ya teten uren dan balian, oh iya orang mau bisa. Ya saleh pendejo, minta rende dito, siap-siap. Kemudian ya todi ya umpam itu pudu narende namsal to. Ya, papalengkan. Berbentuk lebih bisa. Papalengkan kon itu minder to amsal rakato minder kato. Ikar kan. Halo. Jangan terlalu rapat. Pudu. Jangan terlalu rapat supaya kelihatan mukanya. Iya. Oke. Kasih panjang. Kasih panjang. Oke. Lebih panjang, lebih bagus. Oke, bye. Kasih panjang, mundur, jangan terlalu rapat. Mundur. Ya. Isi yang kosong. Kasih panjang. Oke. Halo Om Gantengku, yakin pengalinan. Oke, Reson, woi. Mantap. Oh, pudu. Mbak Mira tutoren deh kok. Wah, mau main penala dan induk sampai 1. Iya, tapi coba ini. Oke Om. Buat tuh apa itu bisa. Pukul dia, pukul. Woi. Pokon sola dukubai bawang kireke. Bawa ya apa inanna.
Iparoko karanja dulu. Ibawa apa tuh? Oke Om. Salam dari Tuan Dr. Raya. Oke, salam 2 jari. Nyala 2 jari. Oke, Pak. Di pelaku Mas Eta. Tumamureng Seksi dokumentasi. Ini Ini Om. tidak ikut. Jari. Ikut di bawah Tidak, kita lomba-lomba. dokumentasi saja. Oh, jadi videografer lagi ini guys. Bukesnya. Oh naik kanan tuh. Tapi kamu itu Tumamureng itu. Nejoi. Oke. Oh iya, ini apa namanya? Bom. Ya mau berjalan nih. Saya ikutin nih. Kita ambil dari paling depan bisa. Oke. Toba ini tuh turun Asia lalu tuh apa? Pasar yang gitu pas tomai. Oh dengan dia pas tom. Oh konten. Yo, yang ada piring itu bawang kimai bisa. Usahakan dikirim nih. Yo, tapi si Nelon ini dulu ini mau kimai dulu ah. Nelon to ba ini? Tanya to mo nih. Lah di pasadia teh ana. To ba ini do? Tama putan dela sa unasan itu sa ngamit may mati. Jadi si kumpang mo kami. Yo, diputar kami tamang. Diputar tahu kami. Kiniling kami dan tentalun. Halo. Yo, tinuang itu karena lagi dari pembuat itu mantap itu turun Indonesia. Ya. Ya, untuk ini itu menjadi lingkaran. Masih jauh perjalanan.
magsisyarat matamuti dong pemirsa. Paliling. Gana Marakai. Oh, manipisan. Ya tuh mau remak-remak kena minum puta. Boy, mana pendual le? Lama pasundun do makita guys. Salam ito ta. Wala ko toy. Mura ko toy. Himit balo-balo natin toy. Iya. Ako din balo-balo. So laki kita ome. Talo gitu. Iyo. Talo kiyo merpan. Ano masay? Tantay sa tulyaw. Iyo. Mani suruh kumay. Dako. Yan bang ridolo te. Kan kamangura. Yo. Baik lagi si motor lagu kita Solanas nanti. Di gua kari la di pasung pulolok nama ada nama tamu tedong la di popa iring di lampuan mo. Bagaimana ini mau orba? Mak pasak karambau. Menggaron tok dio pangan kai. Festival panganggaran Pak Tarat. Pati buah tamatan pasang kampuran pangan tarapak pasang pelambaran bau. Tasanglah hilangan tangan lagi. Tapagi dan yang kedasa kebawalan. Puang pasti baksian, puang apo-apoan. Puang daw tok tabang dua, daw tok kalbusi ai. Puang daw tok tanah rangga, daw tok tanjung tinggi. Puang daw tok puluh-puluh pare, daw tok sumaniang boko. Puang di suratong konan tadi kulintong kai sungan tadi yang hilo batu ari.
Buang marinding mawa malam sama lo tidak. Buang daun malolok di nama lisi salok nama salok batun nama kon sun nama kampang telolek. Ranung kipa pada kulung sung kipa ngandong kipa sambayan. Ola pokomiran manigi pola panan pokomi kali susun pulauan. Mi burak pakan wai sapin dan dididik kipa kan isang pisang gori-gori. Kisang titi umpetio saruran tokorekan. Denong pak kipo pak paraya kipo paraya. Kipo paraya nani kipo rongkok mas soranasa. Baik pada beto tukua sampak batin kumotondo pangotonan Mario ku lelako. Kamu pak ranonangku ada beka puanganku inde bagus kuana pakilalana ada ina pakarekna keden usala dandan keden kulenda semalam sitaruna laku sorong laku matua ulu na pasinan inan Iya, salian jo may mamaran mata dua tugas lako domina nenek nadat lo misangal rampo dala kataran de alo demo anan di apa tujuh nama bahasa sedong makam sedong la dewi pakangka lamai de ini berani angkisa Angka na balian. Angka na bunga. Angka na toli. Angka na pudu. Sundok motor di Bataro mangangkai laut mana betul? Oke, baik. Kita pulang Om Irfan. Oke, siap. Siap. Pukul dia, pukul. Time kapan sih dulu? Temo. Pukul saja. Formalitas. Apa nih? Weh, Om Irfan salah alalan. Angka secara simbolis toh. Ya, sudah. Secara simbolis, secara adat. Kita pulang dari arena Mapasate dong. Arena Talumpang. Oke, mantap. Kita akan kembali ke halaman pemirsa. Masih akan dilanjutkan lagi prosesi adat mengangkai di halaman nanti. Oke. Oke lain. Mantap. Oke, Om. Oke. Oke. Oke, baik. Habis mengangkat lanjut cuma pesilaga, guys. Kita sambung saja ini pemirsa. Karena sudah masih dalam tahap baik. Kita lanjut tuh mengangkai. Jar. Oke, baik. Kita pasang kembali batelepon, guys. Caca Mom, lutama tuh kancing. Ya, itu sudah depan. Ya, tonti alehos na Columbus. Turukuna na Konggota. Oke. Kung Roli. Joy, pertama nih, may pangakaran na terong gue. Wait, anta.
Yung plastiko hindi, tayo pistin na lang. Dito na kami kerjakan. Pokon, yan naman dito, di siya ang pokon. Muray. Apa? Siapa yang minat? Wih, mantap. Ini pokon ini, baraskatan. Mantap pokon, oke. Kana mo? Judulnya pokon dan dukubay, guys. Judulnya po kung Dukubay. Iya, O judulnya natutaulan na pa mo bersama to. Dukubay. Apa sangan na to? Bersama tahu juga. Popon ini di Popon. Iya. Popon hari ini. Iya, hari ini pokoknya Bob. Iya. Hari ini kita makan Popon 2 biji. Iya. Supaya cepat kenyang. Wey. Kita pulang ke Pertamina. Iya. Bawa daging. Oke, Jadi jangan lupa teman-teman. Ini Bob lagi hari ini makan Popon. Oke. Di Malusu. Wih. Lagi pokok ni. Pira tuan teh. Oh ne ben pira terong. 36 kerbau. Iya 36 ekor kerbau. Wih. Yang sudah dijumlah. 36 ekor kerbau. Miriken juga tulana Columbus host dako. Oke. Mantap. Iya, lagi Columbus. Iya. Yang mau di Columbus. Lagi Columbus. Jangan masuk semua. Lagi Columbus salah Bob. Iya. Lagi basa Pertamina. Iya. Kirusan bensin. Iya, lairusan bensin kan Pertalite. Iya, lairusan Pertalite. Ya, Bob. Bisa, gue. Tuno ka bay? Beko mo mangala joboko po, pejotin niya yoko. Paninusoy. Manengan mo ka joboko. Manengan jomay asorong. Manengan lako. Ada kakak cantikku Nenek Inggi. Mantap. Mereka pelaku pokok ke Nenek Inggi guys. Iyo mau nih. Iya. Lisan Patari. Plastik. Ini pertama apa ya? Gimana? Iya. Iya. Hati-hati kalau masuk ya. Ada yang punya ballpoint. Iya. Itu di atas tempat operator. Lihat tempat spill dulu Pak Guru Ganting. Om
Martin. Yang mana itu? Om Martin. Yang mana tuh? Beda apa merotong? Om, ini siang Om Martin. Tidak tahu juga. Om Martin. Oh. Karena banyak. Iya, banyak Martin deh. Ada Berarti 39 nanti. Talong pulong kasera. ada lagi yang Deh kami, nengki. Nakuha mo yung sisiro sa Diyoba mo to anak sa Rocket. Kuko nakin na pin garon to ito. Nakuha ako mo tanggung jawab ko bimbang sisiro sa padamenti ngayon na. Iya. Harus itu. Sisiro Senda ka kalaburan. ana lagi ni sira ko na. Ibang di papa nih. Dia sudah mau. Oh, aji mo to. Ah, gitu na siya. Oh. Anna. Di Paluk ki bang ari. Pernalukan. Ayer di MM aja, Pak. Wah, tambah kipulatif itu. Iya. TV nih, Pak. Jadi hati-hati kalau minum balo, jangan sampai malango. Jangan sampai malango. Ini balo ini. Mantap. Dokter ya. Oh, ini makimi. Iya, iya, iya. Duduk santai. Oke. Pas-pasan. Santai dulu. Capek. Oma. Sudah berapa penonton? 1018. Tutup dulu. Sebentar malam. Supaya tidur siang tuh. Tidur siang. Enjoy rin. Masari motif pemirsa. Iya, Masari motif Ada tapi lah dia pakai kepala portal ya. Lali pokoknya untuk mengangkai apa itu kita ka sadian nakarin na ko do sa ulo may o jelita o joy siya pira-pira sama samaran kapite de terong silaga te amang kayo ulit teman mga silaga. Oke, Pak. Neres tu. Bob, tabi bosku. Mundur sedikit, Bob. Ya. Oke, Bob. Mantap, Bob. Ganti mo ganggu dulu tobenin ako. Oke, Bob. Hati Bob tuh. Lagi buka untuk mengangkat bukan karena kita tapi aku kita selonasang lampar aku bukan 2 tahun. Yang pertama yang kita mengikutan rumah anak neber dan panah Thailand teh khusus mau belana yang menempuk ada teman-teman yang berangina soalnya Joyce aku ikut pukari ke Poyo karena nampak. Yang kedua ikut salah gara-gara puduk dengki mana dan duit tabanang ipinawan tas solanasang anta pokaday ki tolong pokaday lamay para mo to maperangi iya
Yo, ta maperangi lah ko mintukan laporan ki sabu itu pengangkaran gitu inan. Bungana angka na tidak nani aneka. Berguntung nih. Wah, tayo turut tupi man ban ni. Salam alaikum madu. Yang ini kami. Angka Terona Mama Malto. Ya. Angka Terona Tantaiti. Angkana Terona Mamawayan. Oke, Mataruy. Angka Terona Dr. Mamaela. Angka Terona Jaksa Malino. Angka Terona Neng Aleka. Angka Terona Baparai. Ya tu kisah Abu Namai, tolong ke desa ki penting ayo, kami jemput itu angka terong sabatan tante kami itu tonantar. Ya terakhir angka terona Paparai. Angka terona Mama Roy. Mama Ray, ya angkat terona Mama Ray. Angkat terona Negelo. Angkat terona Jeffrey. Angkat terona Nek Sophie. Angkat terona Papagino. Angkat terona Bung Sandro. Angkat terona Bapak Tari. Angkat terona Nearan. Angkat terona Roland.
Terona Rocky. Angka Terona Pungalengka. Angka Terona Gabriel. Angka Terona Sarah. Angka Terona Oyan. Angka Terona Netiu. Angka Terona Neinggi. Angka Terona Wisma Monica. Angka Terona Pak Tondo Kanan dari Sanata. Angka Terona Dr. Epi atau Mama Angga. Angka Terona Nerisma. Angka Terona atau Bulo. Angka Terona keluarga Nealce. Angka Terona Papa Wawan. Angka Terona Papa Renal. Angka Terona Nerei Takari. Angka Terona keluarga Nesinta. Angka Terona Nesti Anulan. Ya tu mendaftarkan ini apa ada motor tu tedong. Dan pamani nalambi besa buki tolong ipo kare. Angka Terona keluarga Nepipe. Angka Terona Nebarra. Ito lepas yang dia petang kisabu. Sebab ada jong catatan. Tolong di mana mempokade. Yan nanti siamo lagi pataru lako tondo. Angkarin to na. Mangkam paling.
Katirong na Bob. Oke bosku. Yo, gitu lah Pak. Yan ada petang kisabu. Ke mangka mungkin mendaftar atau buka keluarga. Lalu aku Papa Rocky, Mama Oyan, Tante Eti, dan yang lain ni rampung pokari ke Tempitang Kisabu. Yan nata isyamo laki pataru lako tondok. Alan di plastik. Alan di plastik. Kapuk. Jadi tanggung yang tanggungan bisa sebalik sih deh. Tamo na di paseto na cero. Tidak, pang kampung yang kota. Dia patu mana mangka belapo. Angka terona papara. Sambil berjalan te tondok. Oh ini ada perampo andam ko mi anu rampo bang ko pokari la ko ken. Ladi pataru lako nangkai tondok. Nama perangi Solanasang. Angkana Sarwan dulu. Bang Basarwan. Karena piong. Kurang anggota teh. Angkana Sarwan dulu. Pokon. Angkana Sarwan Tanah Tondok. Paniat lama. Kotang tondok. Kasih masuk. Pengika. Tambah itu temangura lambai ya para kaya na kwa. Mau kayak di sini sakon ilang. Tangga nang tangga. Itu jalan tuh. Angkana Sarwan Toro Tangan. Nah, itu jalan tuh. Angkana Sarwan Angka. Angkana Sarwan Tarete. Sarwan Tarete. Angkana Majelis Gereja. Majelis soal panit dong. Pandita ya dong teh. Pandita teh. Pandita soal majelis. Pandita. Ay ba si pandit. Pandita pasolaan ito na. Yung majelis to. Maksudnya lah napokala kuma pandita solo majelis. Iko Majelis Gereja lana sama to. Gereja Majelis Kinaka sudah. Ano maksudnya sa Dios Di kepala doang ya. Ya mau patarum. Angkana Tuma Parenta. Bara. Ako berat tu kepala. Main kepala. Buka pala, terong. Kapala. Masuban ni ba mas to. Bara ka mami. Demo duko na yung Demo duko na yung. Bara itu kepala. Kuan di kanang kaliban na. Bimba miraya na. Ba. Ito. Iya, benar na susi mau kasih terusan. Lah jomai keluarga lah lako tondok. Di Patarupa di Kuangina Salagar Kapuduk.
pataruh bisa tulana tondok. Angkana puang balusu solaminto rapuna. Biasa dikumpulkan itu angka napung sulah 2. Iya tuh angka puang sudah 2. Iya. Ako panawan ni Reski. Sola aktur. Saron tanete. Ah. Bener bawa. Polsek siya tanit. Oh. Ada kora pukula po dito. Polsek. Elura. Angkana Kapolsek. Kamera. Matu sa Kapolsek. Dura pa. Nako pa dako pembe. Tumaparin ta to. Dapat do. Kapolsek na eh. Miriwan na lang. Ini sama. Sama. Hindi. Tama to na. Polsek ba ito? Lupo na tayo. Kapolsek sama ba ngira plastik to kasi di mo. Yamo, kataro. Chama. Atasya sa chama. Chama. Abimba, mo di ko sa ba. Chama. Patama na lang ni. Natin mo tara kayo. Lura. Iya, susi ko pakada gina kuma susi mo na siguro keluarga siya lako hintu rabu masusah. Ladio kasih anggaran, ladio ka pasada dianan. Laki sabu duka kan nokoran dai mai sadan. Pasada memang itu. Sudah ni alek kamaropo. Di Mangberangi Solanasa. Iya, patama memang itu anu. Angkana Sarwanto Barana. Mara. Demo. Angkana Sarwanto. Perlu dito, tangan. Itu sudah. Kamu siapa dito ko? Dapat memapasok lamu. Angkana Sarwan Pambalan Lauran. Lamu ko dulu dako. Angkana Buntulobo. Ya. Lobo, malah butuh lobo tumbin na. Angkana Belosadan. Iya. Belosadan. Ya, hale mo Belosadan. Angkana Sarwan Semba. Sempa. Andulam. Pembandingkan nanti. Semba. Oh, tidak lainnya. Oh, bangkong. Turun na. Bangkong kayo may. Oh, ini kan. Siap. Semba. Belosadan tapi mampan. Mahal mo Belosadan. Bisa, minta ada bisa itu. Baba, Semba te. Apa te? Belosadan. Mahal mo. Biar keniman anan ngina. Apa te? Kumbay mo marok mina na patay. Pong Andri, po Demor ka Belosadan malamati. Angkana. Demo. Oh iya. Nampak na tutay pa. Sabay pa dito bisa. Semba. Mana mereka semba? Pambalan tua, Pambalan Lauran.
Tobarana. Maka pertama ini tuh Barana. Oh iya itu dah. Ya. Oke, buku itu tuh sesuai apa daftar anak tuh karena orang dari mana? Nah, anak mau kisah bulan mai. Ya itu panen lami pasulit mai. Sama ada dipakai masih ada dua buku. Siapa le? Dekorasi. Anu. Taman perangi selanjutnya. Siapa Angkana yang Tamiya. tahu? Ya na tayo mo ko tayo mo to. Angkana Tunosong. Ya ya nasang to pa. Angkana Dekorasi. Dekorasi na lapad dari. Angkana Thomas Shooting. Angkana Sound System. Weh, terima kasih banyak. Rino mangka tagisi. Si pulpit tijo lang kan di dia. Dia laga, pulpit masan ba din. Anto, weh. Minamita ka na ito. Tanya niya naman natunoso. Angkana Topande. Demi to pandilangan. Masih naik putri. Angka itu topante po. Pertama banner ya. Namanya angka. Udah mar penginapan jadi Topande itu. Benar. Yo. Penyerangan Ben itu na yan mami. Iyo. berangkat tuh. Angkana to mga garaga ba telepon. Angkana to manggaraga ba telepon. Ben ni manan to na ben ni Nelita. Ben si Nelita. Iti Nelita. Hindi. Manan. Matelepon itu. Demo. Ada dua. Oh, ada dua. Sound system do. Oh, pasuting. Angkana Bombongan. Hindi rin mabubong. Oh, yun. Demo po ka na. Lempar ka, pokara di. Nanti ba ani jo may mag-isab. Pagkiding nyo mo rito. Afrika tayo ba? Oke sana mi dulu kalau Angkana Panitia. setelah itu kotanya Rampura memerangkan untuk tu pangangka. Kita lepak semua salaga rasa buluk. Desia para si kalian dempatan nalambi. Tolong minum pokok-pokare sebelum si sarak-sarak teh tolong itu lalu kasar teh apa lalu. Ya. Mantap. Nalan ka rin kiri
kan jotian tawa apa kan do? Jadi nanti bensin jotian mereka. Bola lagi upui te Sarah mengangkat mewakili Tidore ke Kikua Kubre Sumangan Tunin tu kasih alamat siantan Dendo pelanta sudah lokon lalanta lako banua sinisa-nisa anata itu kada-kada pakundun lagu kita Solanasa lalu bagi acara persilakan pas hadirin itu tidak lagi persilakan dago pedayaku sabu itu dis mangka mau di Pokada mangka mau di Danta Solanasa Tawa bukan di tulen. Mereka tawa mina. Tawa. Ana la dera ko do. Ya tu Saleko Solamonga dan Pamambele sebaiklah pertama toh Lotong Boko Solamonga hampir dua kita mana aku Pertama ni ko mo pagkakalat